CNDD FDD mu nama yimirije imbere ngo bazarobanura Evariste Ndayishimiye cyangwa Reveriyani Ndikuriyo, umwe muri abo ngo agomba kuziyamamariza kuba perezida wo kuyobora Burundi. Hano nje kubaha umucyo, mwese nta perezida urimo. Dore perezida hano mbwira abarundi bazanamutore mu muhundagazeho amajwi. Koko mwebwe mumeze ni nko kugararije 100%. Hano rero umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ngo ntawukeza abami babiri, ari guhiga umwami wa kabiri ni Reveriyani. Rero abantu bari kuninahaza bashyigikiye Ndikuriyo kugira ngo azabe perezida. Neva abo bantu ari kubahiga. Ikindi nanone Reveriyani yafunzwe amasaha 6 mu nkuru ibabaje kandi bigizwe na Angelique Ndayishimiye. Kandi n'ubu mpamya ko ugiye guhangana na Angelique Ndayishimiye na Evariste Ndayishimiye nanone. Kandi nanone Ndayishimiye aho yari gukura amafaranga muri Kongo, urugamba rwaramutsinze. Ubundi Ndayishimiye yari yiringiye ko hari amafaranga menshi agomba kuva muri Kongo, akanatsindiye intambara agahita akuramo imbaraga z'igihugu ku buryo azajya abwira abarundi ati ndi general. None Reveriyani ibyo byose yabiciye amazi, aravuga ngo ingabo z'u Burundi zimwe ziri muri Kongo rwose ukuri kwano, imipaka yose irafunzwe nkuko nindi ifunzwe. Hari amagambo yagiye avuga yishongora cyane, yenda hano ndagarukaho. Reveriyani ashaka kuba perezida w'igihugu, ariko Ndayishimiye ntabishaka. Koko Ndayishimiye yifuzaga kuzaraga uwagomba. Mugabo Reveriyani yanze gutegereza, ntabwo bari kugihurizaho. Iki gikosi akarafi kirindi uzakijyana. Igikombe ni cyande kumbona nta nyiracyo, nindi uzakijyana. Tugiye guhurira muri kometi n'Imbabazi TV 3 geni generali Prophete Marite. Uyu munsi wa none rero nanjye ndi kwimika perezida mu Burundi, kandi ndi no kwimura perezida. Mwese rero je ntabwo ukuboko kwanjye kwabatoye, oya, ahubwo nagize kuno X-Tower simbatoye nka generali, nka Prophete, nk'umuhanuzi mu Burundi. Mareke ushinzwe amatora, Mareke ushinzwe gushyiraho perezida. Aba bose uko ari babiri navuga ngo iki ni igitabo cy'indirimbo, iyi ni Bibiliya. Nta n'umwe ugomba kuba perezida. Hano ni mu rusengero, homboka tureka tuvuge, reka duhanure. Nta n'umwe biguma byoroha, nta n'umwe. Koko mwese muri abicanyi, mwese muri abasuma. Aba babiri nta veni nta 20 uwajya ku ngoma wari wese nta cyahinduka, byaguma ari uko, ahubwo byaba bibi kurusha. Imana rero ntiyabishimiye, sorry rwose mbiseguyeho. Nta n'umwe Imana yishimiye muri mwe kuba perezida w'igihugu cyo. Intego no kubambura ubusa buri ubusa, kubambura ubusa, agahuzu bakakabakuraho, mugasigara mugenda amenyo. Niwitegereza umugambi uhari n'intego ihari hagati ya Evariste Ndayishimiye, kudahuza. Nigeze mbwira Nkurunziza, bari kuma icyifuzo cyo gusenga. Nkurunziza icyo gihe yarahanzwe n'uwitwa Rajabu, ndetse Nkurunziza na nyuma yaho haza kugira n'undi mwanzi, yenda bitari ngombwa ko mvuga, ariko yari afite abantu babiri bamuhanze. Bamwe murabazi, abandi ntago mubazi, kandi sina ngombwa. Nukuvuga ngo Nkurunziza no havugira nyuma y'iby'Imana ikoze, kabaha igihugu, ikemera ko mwongera gutwara, ikemera ko mubaho mufite kuba mufite purisasi ingana uku, ubushobozi bungana uku, imbaraga nyinshi nk'izi. Imana ntabwo igukeneyeho kubaka eglise, kuko yarambwiraga ngo yubatse eglise, bateye inkunga Roche bubaka eglise nyine mu buryo bw'ibitangaza, ashyiraho amasengesho igihugu cyose. Oya, njye nashoboye kumusobanurira mubarira ko ni byiza, ariko hari ibyo bita ibishobisho, gusenga amasengesho atari mu mutima, ari inyuma y'umugenzo n'umuhango. Ibyo bintu rero ku Mana ntabwo bikora. Rero ubwo yari afite nawe icyifuzo kimugoye, kimuhanze, kimuruhije,
twe dusenga rero umuntu wese abakubwira ati aha birakomeye nyingingira Imana kuko bikomeye, aho byoroshye ntawe ukubwira nta nubwo wabimenya. Nge naho ngaho nashoboye kumuganiriza nyine ndamubwira ngo CNDD-FDD nubwo gusenga yabireka, ariko igaha uburenganzira, ikariha umutekano, igatunganyiriza bene Burundi, igashobora kuba umugambwe udaharanira itunga ryo mu mifuko y'amakote n'amapantaro personnel ku giti cy'umuntu, igaharanira ko umurundi wese arya akanywa, mwanatunga cyangwa mwana babagwizatunga, ariko ntibibe ibyica abasigaye. So nigarukira ni ukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye na Reveriyane, umugabo n'indi mbwa n'indi, bose ni abagabo nta mwirimo. Ariko bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko buno Reveriyane arahanzwe, buno Reveriyane agacinyizo, agatotezo agomba guhura nako. Mwumvise Reveriyane yishongora ku Rwanda ubwo yavugaga ngo eske umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa FPR Inkotanyi ngo afite purisase nk'iyo afite, cyangwa se afite ubushobozi nk'ubwo afite? Ngo simbizi, ngo umugabo abaye afite ubushobozi nk'ubwo afite, ngo niho twaganira ngo tugahindura ibintu. Byumvikana ko we mu mugambwe wiwe hari abo yari ari kwirataho, yari ari kubwiriramo ko njyewe Reveriyane afite ubushobozi mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ni naho yamaramaje Prime mugenzi wiwe, aravuga Prime ubwo yavugaga ngo Trump yahaye ingabo z'u Burundi amasaha 78 ko ziba zivuye muri Kongo. Prime yemeza ko izo ngabo byakozwe kandi byubahirijwe, ariko Reveriyane yaraje avuga ngo ngo twebwe ingabo ziriyo, ntabwo zavuyeyo ziriyo. Uyu minisitiri nanone washyizweho na Neva, uyoboye FOMI, iri shyirahamwe ni minisiteri ahari ishinzwe ibijyanye n'ifumbire mvamakungu, ifumbire mvaruganda, Zaire, ntuza DAP n'andi mazina bazita, izi fumbire bahingishije imbuto cyangwa se ibiraya cyane ibindi cyane. Uriya mupapa yanze gusinyira amahera, ariko arekarama ko ubuzima bwe buri mu kaga, kugeza ubwo atakiye cyangwa se bivuzwe, biravugwa cyane, birasakuza cyane. Reveriyane Ndikuriyo abifataho ingingo, aravuga ngo siniyumvisha ukuntu minisitiri ataka ko umudogiteri muzima avuga ngo nta mutekano afite. Twamuhaye inzego zimucungera, akeneye tujyaneyo hedikota, tujyaneyo hokobutere, umutekano twamuhaye urahagije. Iyo ni ijambo umuntu aba akubwiye afite nyine. Sasa Reveriyane afite ukuntu ahanganye na Sebarundi, koko nanone ivyo minisitiri ubanye mu makuru y'ibanga yihutirwa. Buno noneho tugeze muri perezidanse, mu makuru y'ibanga yihutirwa, ejo Ndikuriyo yafunzwe amasaha agera muri 6, kandi abari bamuri iruhande je nibo bampaye amakuru. Je ndi pastor ahandi ni mu rusengero, hari igihe nkubwira ikintu kagira ngo ni ikinyoma. Yarafunzwe umuntu wanyereye amakuru, ariko atari Imana, ntagire unyumva nk'ubuhanuzi ndi guhanura, oya ni amakuru ufite yizewe. Buno rero Reveriyane arasabwa gutsinda Angelique Ndayishimiye, arasabwa gutsinda Sebarundi, kandi Sebarundi yashinze guverinoma ye yitwa Abasamuragwa. Noneho ntuzi uyu nguyu Reveriyane nawe ashinga indi yitwa Abasokuru. Ibihangange bibiri, ntawe ukeza abami babiri. Ndayishimiye bari guhiga bukware abantu basenga, bemera, baninahaza Reveriyane ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo. Nta bihanga bibiri mu nkono, nta nkube ebyiri mu gicu. Ndayishimiye yamaze rero kwidekarara, ndetse n'usaba inkunga Felix Kiromo amafaranga menshi cyangwa se amahera kugira ngo yegukane umwanya w'2027 mu matora, yongera abe perezida w'u Burundi. Hano rero ngiye kubabwira perezida uzatwara u Burundi, nicyo ngendeye. Hari n'inama CNDD-FDD ngo yimirije kurobanura ngo uzayihagararira. Mwabaye muti? Iyi nama nayo ndaje nyivuge mutarayijyamo, bitaranaba hatazagira umuntu
uvuga ngo ntibyavuzwe cyangwa se ngo kuki mutari mwatubwiye. Sasa ubu umwe arazamuka undi akamanuka undi akaduga undi agakikama hagati ya Reveriyane Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye. Reveriyane yabaye umwami, nicyo gihangange kimaze igihe kivugwa ngo hari ibihangange mwami Nyagasani bamutakira, ngo hari ibihangange bamenyesha amakuru bavuga. Igihangange cya mbere, Yuda wa mbere wanafunzwe amasaha agera muri 6, ni uwitwa Reveriyane Ndikuriyo, ari nayo yabaye imbarutso yo gutuma noneho icyuka kiba kibi noneho byahinduye isura, akaba ubusahizi ntabwo bagihana ciyazi y'ibirahure by'inzoga, ntabwo bagihana bigabu cyangwa se chesi mu mvugo z'abiki gihe. Oya, ubu ngubu byamaze gufata indi sura, barikekana amarozi, bari kwikekana umwati. Aba n'abanjye Ndayishimiye ubu ari gushakisha imbaraga. Noneho Ndayishimiye kubera yatsinzwe muri Kongo, Ndayishimiye ibintu byiwe bikaba byafeirinze, cyabaye ikibazo cy'uko atagifite ubushobozi bwo guhangana no kurwanirira umwanya w'umukuru w'igihugu. Kandi Reveriyane nawe yinjiriye aho nyine, ari naho abifatira ku gahanga akavuga byose, agafata ingingo zose, ikije akavuga wazi. Ni nayo mpamvu buno tugiye kubaha umucyo. Inama yimirije izarobanura uzahagararira CNDD-FDD mu kwiyamamaza kurongora umukuru w'igihugu. Ibyo birazwi ko CNDD-FDD niyo ishobora kubyara perezida, mu gihe Imana yo nayo twiringiye tunizeye ko nayo igiye kubyara perezida. Ubu noneho navuga ngo iyi ntego n'umugambi w'Imana nuko agahuzu Imana igiye kubakuraho agahuzu mwari mwambaye mujye ku karubanda. Uwibye ajye hariya avuge, uwishe ajye hariya avuge, kandi uw'abandi hano ngira ngo Denise Bucumi Nkurunziza n'umuryango we, abo bo mwarabatabitse ntibavugwa, bari ahantu nyine barabitse. Ubu rero mwebwe mwasigaye nyuma y'umuhisi Nkurunziza, namwe uru ni urupfu ruri kubahiga, ni urupfu ruri kubahiga, ni impimbi iri kubahiga, kandi mwisamburiye ko ntimushobora kwirongora, ntimushobora kurongora igihugu, ntimushobora kuba mwebwe ubwanyu mwagumya n'ibanga, mwisamburira ko nk'impene. Ibi rero kudahuza kwanyu, marayika watandukanyije abubakaga umunara w'Ibabeli ngaho, kuko nta jambo rigihura n'irindi, nta murongozi umwe araza akavuguruza undi, undi akaza akanyinyura undi, undi akaza akakubita ibihariya, undi agakubita ibihariya. Umugore wa Ndayishimiye na Evariste Ndayishimiye barakora ibishoboka byose, bakore ibishoboka byose, kuko urabona ko Reveriyane yuririye aho Ndayishimiye yatsindiwe muri Kongo. Ntabwo bamubonye nk'umusirikare, ntibamubonye nk'umuntu urinda w'umutimbayi, babonye intege nke ze nk'uko yabyivugiye ati burya igiti uko kigenda cyurira, uko inkende igenda yurira igiti, ubwambure bwayo burishirizaho kujya ahabona, uko igenda yurira. Ngira ngo nabo rero igihe bagezemo n'igihe barimo rwose ntaguhenze, hano Reveriyane arahasiga agatwe, cyangwa yisange mu mpimba, cyangwa yisange kunyuruzwa, cyangwa yisange bamwishe, ndetse banicuze icyatumye adapfa mu mwaka ushize ubwo yarwaraga cyane bakajya bamubika buri munsi. N'ubu rero ngira ngo ni agati gahagamye. Sebarundi ukunda icyubahiro n'umutambukanyi wiwe, kubabwira ngo Reveriyane agiye kuba perezida ni icyago gikomeye cyane. Kandi tunumvikane ko, cyangwa se tunumvikanishe ko uyu Reveriyane na Ndayishimiye bose ni bamwe, ntihagire umuntu uvuga ngo ngiye ngushyigikiye uyu. Nta n'umwe perezida uri murimo, ntawe, kuko n'ubundi na Reveriyane nubwo yaba perezida ntacyo azahindura. Bazanyuruzwa uko banyuruzwa,
bizafungwa uko bifunzwe. Ndetse mwumvise ko Ndayishimiye wavuga ngo ubutaragiye kubudandaza cyane umufuka uronke n'itama rironke icyo rirya, ndetse no mu rugo abantu baronke, kandi we nta gihe abaha, ariko babwira 2040. Mwumvise ko mu mbona kazoza ya se Ndikuriyo we ari kubabwira ngo 2029 nibwo muzabona mazutu, ubwo ni 2030, cyangwa se esasi cyangwa se ibitoro, ubwo bazatangira gushora no kudandaza, ngo amavuka azaba yeze, ikawa zeze, ibiterwa njabuka amazi. Ariko nabyo ni ikinyoma, ntabwo ushaka kuvuga no se Burundi bwabonaga igitoro mbere ya 2015. Igitoro mu Burundi hari ibibazo byari bihari by'igitoro, none se izo voka zari zihari, ikawa zari zihari, ayo mabuye hari ubwo mwana yacukuraga nk'uko ubu muyacukura. Ibyo rero ni ibinyoma byambaye ubusa. Nuko mwebwe Nkurunziza agize abahangana nabo ku ngoma ye, na Ndayishimiye agomba kugira abahangana nabo ku ngoma ye, ariko CNDD-FDD navuga ngo Imana niyo ibasutsemo akaga ko kudahuza, umwiryane, icyo nakita vuruguvurugu, bombori muri CNDD-FDD, nk'uko mwabonye Nkurunziza apfa. Aha naho murimo muri kungurira, murimo muri isema, murimo muri kubita mwitarukiriza ko, murimo muri senyera ko nk'impene. Navuga ngo umurongo murimo nuwo kwirimbura, nuwo kwiyica, nuwo kwiniga. Ntabwo Imana ubundi abantu amahera menshi, wibaha amashuri menshi, wibaha ubuzima, ni mumara mwebwe munanirwe kugira ubwo buzima, ngo bube ubuzima bwuzuye, ahubwo mu buhindure ubuzima mwebwe ubwanyu mwicane mumarane. Uyu munsi wa none rero, niba Ndayishimiye yarashinze guverinoma ye yitwa Abasamuragwa, Viviane Ndikuriyo agashinga yitwa Abasokuru, sogokuru, ibyo yasize abaraze. Navuga ngo izo guverinoma ebyiri zigomba gusekana, zigomba guhurira muri teri ni igihugu, teri ni ku mitima y'abarundi. Muri kugwanira amahera, mwese muri kugwanira amahera, abarundi basora, mutoza amakori muri bo, muri kugwanira itunga ry'igihugu hasi hejuru, muri kukubitana nk'ibihangange. Mugabo abenegihugu nibo babihomberamo, nibo muri kuniga. Kumva ngo Ndayishimiye ari kurwana na Reveriyani ku ntwaro, uzaba perezida ninde? Ngiye bisimbyemera, nimwitoze, nimumutore. Ntabwo hano mwese nta numwe uzaba perezida, mwakimika nde mwakora ibiki, nta numwe Imana yarobanuriye kuzayobora igihugu cy'u Burundi. Ubwo mwese murihenda, ubwo mwe murasara, mureke kumvira Imana, mukigira ibigugu, mukacurama, mukananirwa gufasha abarundi bagowe, mwe mugahanganira kuba perezida, ntacyo mwagejejeho abenegihugu. Uyu mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga washyizweho na Ndayishimiye, navuga ngo unayoboye igihe gitoya mu bya politike, ukiri umwana rwose, ariko Ndayishimiye yamuzamuye vuba vuba kugeza abaye minisitiri cyangwa se umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, mu gihe atigeze atangaza umwanzuro ku mipaka y'aho 20 yafashe. Reveriyani yarahageze ahita abiha umucyo, aravuga ngo mw'indimi mwibivuga mu Gifaransa cyangwa mu Giswahili, ngo mufefeke mubivuge mu mpfunyapfunyo. Ukuri nuku, ingingo dufata nizo nyene, nugufunga nk'uko n'ahandi hose hafunze. Ko twafunze Kirundo, tugafunga Kanyaru, tugafunga Ruhwa, niko tuzafunga n'ahandi hose hazaba hakotororwa na 20 mu gihe Amerika itagira ikikora. Urumva ko Reveriyani ibyo bintu byose bifite icyo bisiguye, bifite n'icyo bisobanuye. Niho rero Ndayishimiye nawe yaraje aravuga ngo nta bami babiri mu gihugu kimwe, nta bihanga bibiri mu nkono, nta nubwo mugomba kuramya guhimbaza abami babiri. Nta wundi yabwiraga yari Reveriyani, kugeza ubwo mu nama z'ibanga zikomeye ku bantu bagiye banyihera amakuru asanzwe atarayimana, ariko hari umuntu ushingiye uko umuzi aguha inkuru ukabona ko atari ikinyoma. Bimwe nabishyize ku rubuga rwa WhatsApp bikeneye,
hamwe musanga channel ya WhatsApp yanyu biri ngombwa niho biri, ariko hari ibindi ugasanga umuntu muri inshuti waguhaye amakuru yo kuguhumuriza uko usenga, kukwereka ubuhanuzi uri guhanura uko biri kugenda, akakubwira ati ndi muri presidence mukozi w'Imana, ibintu wavugishijwe cyangwa ibintu uri kuvugishwa dore nuko bipanze, reba nawe akajagari gahari waragahanuye. Ofete rero ni nk'ibyo, harimo ibyo uhashyira n'ibyo utahashyira ku mvo zo gukingira abene gihugu babashije kuguha yenda se amakuru nk'ayo. Mu by'ukuri icyo naringarutseho ni uko mu buryo bw'ibanga bukomeye cyangwa se buhambaye Tshisekedi n'uyu nguyu ndayishimiye, ndetse ndayishimiye akaba yaranashinze guverinoma ye mu buryo bukomeye bw'ibanga. Ndayishimiye buriya afite abaminisitiri nka 3 cyangwa 4 bamwumva bamuri hafi we yitoranyirije nk'umurongozi mukuru, ari nayo mpamvu mwabonye Reveriyane asa n'uwopoza ibya guverinoma yose. Ubwo amategeko Ndayishimiye yashinze Reveriyane arayagararija akayahita yasuzugura, ari nabyo byababaje nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ubwo yageraga mu nama agashwana cyane, akijujuta, akavuga nabi, agakora ibintu nakita n'umwana atakora. Ibyo rero byaje kuvamo ukwibonekeza kutari kwiza, cyangwa se byaje kubyara inkuru mu binyamakuru by'uko Ndayishimiye mu bihangange noneho yajyaga avuga kimwe cyitwa Reveriyane, mu bihangange byamugoye byamunaniye, kimwe cyitwa igihangange Reveriye. Uyu Reveriyane afite imbaraga rwose, yubatse CNDD shorama amahera, yaba umunyamabanga mukuru igihe kitari gito, yubaka inkona, yubaka ibiswi, yubaka abakenyerarugamba, yubaka imbonerakure, donc yubaka uruntu rukomeye rwa kera. Sebarundi kubera hubuka huzagurika, azana umuntu agashyiramo ubizi utabizi, ibyo avuze uyu munsi ibyo avuze ejo, ahindura kira segonda kira munota. Uyu Reveriyane nta mahirwe nako Ndayishimiye nta mahirwe yigeze agira, kuko ubwo arahamya ko n'igihugu yakiyoboye mu buryo atazi, mu buryo bw'impanuka, mu buryo bumutunguye. Kandi muzi ko ntabwo Nkurunziza yigeza aba umwe mu bemeza Ndayishimiye nk'umukandida yihitiyemo, ahubwo ngira ngo yemezaga Pascal, niwe yari yahisemo. Uyu munsi wa none rero Ndayishimiye yaje kuyobora intwaro ya CNDD-FDD, cyangwa se kuyobora iki kiringo ahejeje n'ikindi yatanguye. Shuti yanjye kirabakururira karambaraye. Noneho umugore wa Ndayishimiye yabyivanzemo kugira ngo bumvishe Reveriyane, badatakaza ingoma itabava mu biganza, bagomba kubabaza Reveriye. Abasirikare babwo babacyaka CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu kiganiro y'abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize. Aha mu Burundi kandi Perezida Ndayishimiye yahishuye ko yabaye perezida atazi icyo agiye gukorera abaturage. Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yahishuye ko ubwo yatorerwaga kuyobora igihugu atarazi icyo agiye gukorera abaturage, ibyamusabye kubanza gukora amasengesho kugira ngo Imana imuhe umurongo. Yabigarutseho mu giterane cyo gusoza amasengesho y'iminsi 3 yateguwe n'umuryango we cyabaye ku itariki ya 31 z'ukwa 12 k'umwaka ushize ku kibuga ETS Kamenge i Bujumbura. Mu mbwirwaruhame y'amazi isaha imwe iminota 4 n'amasegonda 48 Ndayishimiye yibanze ku byanditswe muri Bibiliya, ari nako acyurira abayobozi batandukanye abita ibisambo kabombo. Umukuru w'igihugu yatangiye avuga ko ashimira Imana kuko mu mwaka wa 2025 wabaye mwiza cyane, aho kubwe asanga ari umwaka Uburundi bw'amata n'ubuki bwavutse. Yagarutse ku bakoroni na bamwe mu Barundi bamaze imyaka basahura umutungo kamere w'u Burundi, ibyatahuwe n'ubutegetsi bwe, aho ngo mu 2025 yashoye hanze amabuye y'agaciro atagira ingano. Yikije ku bayobozi bihebeye ruswa byahebuje, abagereranya n'imbwa ikunda inyama ku buryo niyo wayimanika mu giti ikora uko ushoboye kose kugira ngo iyirye. Ndayishimiye yavuze kandi ko yaje gusanga kuyobora Abarundi ari umutwaro uremereye, kuko ngo biyorobeka kurusha Abayahudi bo mu gihe cya Yezu. Yavuze ko mu Burundi usanga umutegetsi bamusekera, abandi bamushimagiza, ariko yarenga gato bakamukurikiza ibitutsi, bamuhema ndetse n'ibindi. Yahishuye kandi ko agitangira inshingano nk'umukuru w'igihugu yibajije icyo azakorera abaturage, avuga ko yahatswe kumera nka Rehobowamu umuhungu w'umwami Salomoni. Ati nahise mbona ko nta wigira kuba umukuru w'igihugu na rimwe, niho nakuye igitekerezo
igitekerezo cyo kuvuga ngo nk'ubu wambaza ngo abarundi uri kubajyana he, namusubiza iki? Nahise njya gusenga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yavuze ko yaje guhabwa ibonekerwa ryo kohereza abantu batandukanye mu bihugu byateye imbere kugira ngo bajye kurahura ubwenge bw'ibyo yakorera abarundi. Yatangaje ko agendeye ku mirimo y'umukuru w'igihugu yanditse mu itegeko nshinga, yarazi ko agiye kudamarara, ariko ngo yasanze hari byinshi perezida akora mu gihe byanditse ari bike cyane. Mu gusoza aya masengesho, perezida Ndayishimiye yeruye ko ahura na za birantega nyinshi, aho ngo abayobozi bamunaniza kugera n'abo mu nzego zo hasi bavunira ibiti mu matwi bagamije kumwangisha abaturage. General Evariste Ndayishimiye yatorewe kuyobora Burundi mu 2020 muri manda y'imyaka 7. Nyuma yo gutsinda abo bari bahanganye barimo Agathon Rwasa, akaba yaragize amajwi 68.72%. Imana ibwira Yakobo ngo nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu muriro ndi kumwe nawe, nunyura mu mazi ndi kumwe nawe, kandi nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ni isezerano Imana iri kubwira Yakobo. Yakobo uteze ugutwi untahure, sikiliza neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Imana ibwira uwitwa Yakobo, iramubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Hari amaso ukwiye kugira nk'umukristo yo kubona kuri kumwe n'Imana. Hari amaso ukwiye kugira nk'umukizwa yo kubona Imana mu rugendo rwawe. Niba ugenda nk'impumyi, wareba hano ntubone Imana, wareba hano ntubone Yesu, wareba imbere ntubone Mwuka Wera, wareba inyuma ntiwumve ubutabazi bw'ijuru, ntabwo urugendo rwawe ruzagerayo. Wapi? Ariko Imana ibwira Yakobo, ndamubwira ngo nzagukoranya nkukure ikasikasi. Umugisha wa Yakobo uve mu burasirazuba, undi uve mu burengerazuba, undi uve mu majyepfo, undi uve mu majyaruguru. Nindangiza nkugwize koko ndi Uwiteka Imana yawe, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Nukuvuga ngo Yakobo Imana imusezeranira. Yakobo ni amagambo akomeye cyane, Sinzi inzitane y'abarozi unyuzemo, sinzi inzitane y'inyatsi unyuzemo, sinzi inzitane y'agahinda unyuzemo. Imana ko wigeze uyibona muri kugendana. Uyu mwaka 2026 harimo igihe uba utaramenya neza ko ari umwaka mwiza, shitani akakwihebuza akagutangiza ibigeragezo bwa mbere muri uku kwa mbere, ugasanga imitima y'abantu yamaze kuba icyondo, yasuruye, yatemye, kubera ko ukibyuka ubonye ibibi, uhamagawe n'ibibi, wicika intege. Bwira abantu bareke kurira, gutabarwa kuraboneka. Niba wumva turi kumwe muri uru rugendo, banza witegereze, urabona urugendo rwawe n'Imana, kandi ubone ko rutari burangirire kuri uriya murozi, ubone ko rutari burangirire kwa burabokene, ubone ko rutagarukira hano abanzi bawe bari kugukwemera. Wahagurukanye n'Imana, ubatizwa mu mazi menshi, wakira Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Yaguhaye isezerano mu ijwi cyangwa mu ijambo cyangwa se mu nzozi, yemera kubana nawe. Ntutinye koko ndi kumwe nawe. Hari uburyo Imana ikwiyereka kugira ngo udatinya kandi ukomere. Ntukuke umutima koko ndi Imana yawe, kandi nzajya nguramiza ukuboko kwanjye kwa hehe? Kw'iburyo, ntabwo ari ukubafu. Data yari ari kubwira uwitwa Yakobo, haleluya, aramubwira ngo ntutinye koko ndi Imana yawe. Uyu munsi Imana yawe ni iyahe? Ni amahera, ni kiranka, ni ryangombe, ni abana, ni umugabo, ni umugore. Ibyo byose bishyire hasi, byambutse byose, usigara umeze nka Yakobo wambukije abaja n'abagaragu n'abagore be n'imitungo ye. Aravuga ngo hano ngiye gukirana na marayika. Dawidi aravuga ngo niza gusinzira upima umutima wanjye urasanga ari we mwami wenyine uba muri jewe. Rero hari urugendo ngo ariko wowe Isirayeli, Yakobo mugaragu wanjye nacunguye, natoranyije, nabambiwe. Umubyeyi yibwira umwana, umwana nawe yumva umubyeyi. Urugendo rwa Yakobo n'Imana ni urugendo rw'umugisha uhereye mu isezerano rya kera no mu isezerano rishyashya. Uwitwa Yakobo yabaye umunyamahirwe cyane,
Yakobo bagerageje kumushyira ahabi hose, ariko hahinduka heza kubera we. Ntacyo rero Satani atakora ku buzima bwawe ngo aguhindure mubi cyangwa aguhindurire aho uri ahagire habi, cyangwa ubuzima urimo abugire bubi, mugabo hamwe n'Imana yagusezeraniye. Nagira ngo nkumenyeshe ko nibashaka bazaguhe agatarasi kamwe k'itongo, cyangwa baguhe n'akazi gahemba 1,000 cy'amanyafurika. Donc uko bagomba kose mu kukwambura, mu kukunyaga, mu kukwica, mu kukubabaza, ubabwire ngo ndi kumwe n'Imana. Reka dusangire ijambo riri mu butumwa bwiza mu bahanuzi bakuru uko bwanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ikigabane cya 43. Abisiraheli bazacungurwa, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu birimi by'umuriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. 3 Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho icungu, Etiyopiya n'iseba nahatanze ku bwawe. 4 Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya nkukure iburengerazuba, nzakugwiza ikasikasi yenda nibigukundira. Ndabona iminota igera muri 2 uri bubandanye 43 icyo gice yenda ukirangiza. Icyo ngendereye ni cyane. Aya ni amajambo umwanditsi mukuru cyangwa se umuhanuzi mukuru Yesaya yandikira wowe uteze amatwi Imbabazi TV 3. Ariko uyu munsi ni ubutumwa Imana indungikanye kuguha, nk'uko wumvise tubisoma mu ndangamarara. Uwiteka wakuremye, Uwiteka wakubumbye kandi waguhamagaye mu izina. Iri sezerano Imana yari iri gusezeranira Yakobo, iri sezerano Imana yari kubwira Yakobo, ni isezerano rikomeye cyane, ririmo abantu bahagera bakasimba, ariko ni isezerano rikomeye cyane. Nzagukoranya, nzakugwiza. Aho ni mu murongo wa nyuma ngira ngo nari ndi gusoreza. Imana nivuga ngo nzagukoranya nkugwize, nzafata umugisha w'iburasirazuba, fate n'umugisha w'iburengerazuba, bivuze gutsinda inshuro 2. Kandi abakuvuyeho bose nzabagarura. Imana ibwira Yakobo ngo ntutinye, kuko ndi Imana yawe, ntukuke umutima, ndakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka k'Uwiteka. Uwiteka abwira Yakobo ngo kandi nunyura mu muriro ntabwo uzashya, n'ibirimi byabo ntibizagufata. Ni isezerano Imana riri guha umuntu witwa Yakobo. Iramubwira ngo nunyura mu mazi menshi ntabwo azagutembana, nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Isezerano Imana iri gusezeranira Yakobo, nzaba ndi kumwe nawe. Umuntu nakuroga uri kumwe n'Imana, uzamubwire ngo umuganga wo kundutsa turi kumwe, turi kugenda. Umuntu nakwica uri kumwe n'Imana, uzamubwire ngo ngendana n'umuntu uzura abapfuye. Niba kwirukana ku kazi uri kumwe n'Imana, uzamubwire ngo waremye akazi turi kugendana.
donc ni ukwihemukira, ni ukwigoreza ubusa, ni ukwihima kuba wafata umwanya wawe ugahiga umuntu uri kumwe n'Imana. Imana rero iha isezerano Yakobo, iramubwira ngo nzagendana nawe uramize ukuboko kwanjye kw'iburyo. Wumva ijambo rikomeye cyane, si ukuwafu ukuboko kwanjye kw'iburyo niko nzajya nkuramiza. Iramubwira ngo nunyura mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Buriya hari ahantu wanyuze ubona urahanyuze, nuko wari uri kumwe n'Imana. N'uyu mwaka urangije nuko wari uri kumwe n'Imana. Hari igihe abarozi bacaniriye umutima wawe, barawuburesinga, barakuba. Noneho bwira uku kwezi kwa mbere ngo ndi kumwe na Data, ndi kumwe nawe. Bwira ukwezi kwa kabiri ndi kumwe na Data. Yewe wanyatsiwe ndi kugendana na Data. Yewe wamurozi we ndi kugendana na Data. Ndi Imana yawe. Nunyura aha nugenda nzaba ndi kumwe nawe. Bwira ukwezi kwa gatatu ngo ndi kumwe na Data. Ubwira ukwezi kwa gatanu ngo ndi kugendana na Data. Ubwira ukwezi kwa gatandatu ngo ndi kugendana na Data. Ubwira ukwezi k'umunani ngo ndi kugendana na Data. Watura ukwezi kw'icumi, watura ukw'icumi na rimwe, watura ukw'icumi na kabiri. Umwaka turaba tuwushoje turi 2017. Uru rugendo rwawe n'Imana. Ntutinye kuko ndi Imana yawe. Niba ufashe voro, burya amapine ni Kristo, kandi n'igisenge cy'umuduga ni Kristo. Nuryama ntabwo ahari nuryamanye n'umugabo ngo akurinde. Bona Kristo ko ari we murinzi w'ukuri. Nzaba ndi kumwe nawe. Niba uri kugenda ukajya ukanywa, nzaba ndi kumwe nawe. Koko ibyo batega ni byinshi, ibyo baduhuhera batwoherereza ni byinshi, ariko nzaba ndi kumwe nawe. Nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo sabe urugendo usigaranye ugendane na Data. Uzerekwa, uzarota, uzahishurirwa. Urugendo rwawe na Yesu ntiruyoba, ntirupfa, ntirufiringa, nta mvura ibabuza, nta zuba ribabuza. Urugendo rwawe n'Imana. Nkwifurije ko wahuguka kandi ugahugukira kugendana n'Imana. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Ye kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana n'Umwami ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Ngira ngo mwabonye protokole y'aho perezida ari bwerekeze uwo ari we wese cyangwa minisita naka, protokole abafite. Niba uri kugendana n'Imana, wibaza ufite ingabo ibihumbi bingana zikurinze. Niba uri kugendana n'Imana, wibaza ufite igipolisi kingana gute. Yo, haleluya. Niba uri kugendana n'Imana, wibaza ufite ubwiza bungana gute. Niba uri kugendana n'Imana, wibaza akanwa kawe kameze gate. Uri kugendana n'Imana. Niba uri kugendana n'Imana, wibaza ari iyihe dayimoni izahagarara mu nzira uri kugendana na Kristo. Kuko akubanza imbere akakubanza n'inyuma. Nzaba ndi kumwe nawe. Wigira ubwoba ariko wigenda nk'uko abisi bari kugenda. Uwisi agenda yikanga, agenda ajuragirika, agenda avunagurika, agenda amenagurika, kubera ko ari wenyine. Afite itoroshi isanzwe, afite inkoho isanzwe. Mugabo uwitwaye Ezira ahaguruka i Babuloni yerekeje muri Isirayeli, yagize urugendo rwiza agendana n'Imana. Hari abari bacukuye ibyobo mu nzira, hari abari baciye ibicu, hari abari bamaze kurya kavayo kubica, ariko Uwiteka aritamurura, arigaragaza ngo bashika amahoro, nta ngabo zabacungereye. Kugendana na Yesu uyu munsi wa none muri Afurika, Nord Kivu na Sud Kivu, icyampa ukagendana n'Imana.
2026 icyamu kagendana na Kristo. Nta muntu wanga Imana nuko abatayizi, nta muntu urwanya Imana nuko bitamweretse abatanayibonye. Uyu munsi wa none nanjye ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana yabwiye Yakobo tugiye kugendana, kandi Imana yishimiye kugendana nawe. Muyage, muririmbe, muhishurirwe, mwerekwe, murote kugendana n'Imana, kugendana n'Imana. Niwitsamura iti kubwira ngo urakire, nusonzi kubwire ngo humura, tugiye kurya, tugiye kunywa. Donc mugendane nk'umugenzi, mugendane nk'umubyeyi n'umwana, mugendane nka papa na mawe, ofete kugendana n'Imana. Ibirenge byawe